murakoze. Reka dufate umwanya dushima Imana. Mbere ya byose yo gushimira abantu, by'ukuri tubanje gushima Imana niyo igirema kandi igakuza, niyibeshaho abantu. Turayishimiye uyu munsi kuba yaduteye iteka yo kubona ibirori by'umwana wacu wa gatatu Esther Serukiza hamwe na Mutware. Munyemerera Imana yatwemereye kuduha ibihe, tuyikomera amashyi nta kundi twabigenza. Ndashimira umuryango wacu mvukamo, abambyaye, umuryango wa Rugorora, umuryango mwiza kandi nkunda cyane, n'abantu beza cyane rwose. Izi mfura zose mubona aha n'abariya bose ni umuryango udasanzwe. Impamvu ni uko barasa bose, barakundana, bagira n'umwihariko wabo w'igipindi, gutera urwenya, ushobora guseka sinzi ukumva birakurenze kubicaramo hagati. Kubabona hano mwaduteye iteka, mwakoze. Ntacyo dufite twabitura twabaha, ariko icyo muzadutuma mu muryango hose turahari. Ikindi nshimire umuryango uwo mwacu, mwasogokuru, mwambuzi, ndabashimiye. Data arahari, na murumuna we arahari. Ndashima Imana ku bwanyu n'abana banyu bose bari hano. Na Mushenge arahari. Mbese abari hano bose, abandi ukuye aba bandi ni abavukanye tuvukana. Mbashimira ni amazu 5 ariko yose amera nk'inzu imwe. Ushingiye umwana mwese murabifatikanya, buri nzu ikavamwo inka. Nuko iyo ari ushingira wese bamuha inka gutyo. Muri abantu badasanzwe. Imana ibahe umugisha kandi muzahorane urwo rukundo n'ubumwe mugira. Ndabashimiye mu byumve cyane abari hano n'abadukurikira, barumuna bacu bari hanze n'abashiki bacu batabashe kuba hano, ariko turi kumwe. Imana ibagirire neza. Bityo nshimire famiye ya Muzee Papa cyane, gushima Imana ko abaye mu birori bya Esther. Ni ukuri ni igitangaza kuri twe. Yararwaye tubona ko byarangiye pe. Numvaga ko nta kirori azongera kubamo, ariko Imana ishimwe ko akiriho, akabasha kuba muri ibi birori. Turabishimira Imana cyane. Nanone nshimire imfura mwa data mukuru wanjye. Nibwo bwa mbere tubanye mu birori bw'abana bose nashingiye, habe nabe. Iyo bakoreye ibirori ino iwacu nta na kimwe yabagamo ku mpamvu z'akazi akora, ariko Imana ishimwe izihindura ibihe, ubu akaba yabasha kwambuka akagera hano. Ahaguruke rwose, aze hano. Imyaka amaze 20 n'ingahe adakandagira hano kubera ahantu yakoreraga, ariko Imana ishimwe. Ndumva niwe muntu wenyine byibura abasuhuze ndamuha ijambo iminota 2 byibura agira icyo avuga. Abandi mujya muvuga twaravuze, niwe nta bukwe nta birori bene uko. N'abana arabe ugasanga nyine turabikoze twenyine. Ndashima Imana kuba duhagararanye. Hanyuma ndashimira bamanyana yacu, abapfizi. Muri abantu beza cyane cyane rwose.
turabashimira kuba mwaradukunze mukaza kudusaba kandi si rimwe. Ubuho mufite speed iri hejuru cyane, sinzi uko tuzabigenza. Tuba tutarika hasi bakaba baragarutse, sinzi ko n'ejo batazadukurikira. Turabashimiye rwose, muri abantu beza b'imfura, twaganiye neza. Uretse Esther n'uwundi duherutse namwe twabahaye. Turashima Imana kuba Imana yaraduhaye kuvukana, ariko nasanze n'ubundi mwari musanzwe tuvukana. Byarantangaje kabisa. Hariya buriya abadamu benshi muri kurangiza hariya wasanga bose bavuka hariya benshi. Byarantangaje ibintu by'iwabo. Imana ibaho umugisha kuba yaraduhuje muri ubwo buryo. Hanyuma ndashimira abapasitori bose, abakozi b'Imana bo muri Ikigo cy'u Rwanda, abo duhuriye mu gicaniro cy'ububyutse, abo duhuriye muri Alliance, abo duhuriye hehe mu bintu byinshi. Abakozi b'Imana benshi bari hano ndababona, na mu gitondo twabanye mu buryo butangaje. N'abandi bampamagaraga byabagoye, ariko ababishoboye bahakandagiye, guhera mu matorero ya ADEPR, guhera ku mushumba mukuru wa ADEPR, ubukwe yarabukoreye n'umuryango we twabanye wari uri hano mu gitondo. N'aba bakozi b'Imana bose mubona bari hano, wabaye umuryango udasanzwe, turavukana bikomeye, turashigikirana, sinamenya kubivuga. Ndabashimiye abari hano mu izina ry'abari abandi bose batabashe kuza mu kanya. Nabonaga n'abasenyeri bari kunyandikira, atabasha kuza agakanda akanyenyeri. Muri abakozi b'Imana beza, ubumwe buri muri iki gihugu bw'abakozi b'Imana mureke tubukomera amashyi. Imirimo myiza mukora. Reka nshimire kwa ba data bukwe bampaye umugore mwiza rwose ndabashimira kuba nabo turi kumwe rwose, murakoze kuzivuza. Mwakoze abari hano twababonye, mwagize neza. Turabana mu bintu byinshi, muradushigikira, muradukunda kuko natwe tubakunda. Mwagize amakwe ahuriranye abiri, ariko yose mwayakoze. Imana ibaho umugisha, abagunga mwese Imana ibagirire neza. Reka nshimire abantu bavuye hanze mu mahanga ya kure, barantangaje rwose. Bashiki bacu bavuye Amerika n'abaramu bacu, bashiki bacu bavuye Australia n'abarumuna bacu, hari n'abavuye i Burayi, n'abapasiteri bacu twareze, twashumbye, twasengeye, bava za Swede baraza. Abavuye hanze mwese muhaguruke gusa aho muri, byibura mbabone muhagaze. Amerika, Australia, Europe, turashima Imana. ngabariya turi kumwe hano, Pastor Jado. Yes, mwakoze cyane, turabashimiye. Sinzi icyo tuzabaha, nari navuze ngo twabe impano, ariko mbona ni birebire, nzazibahera nimba ari mu rugo cyangwa ku rusengero. Mwakoze cyane, mwarakoze kuza kubana natwe. Hanyuma abavuye i Buganda, abavuye Kongo, abavuye i Burundi, bose turi kumwe hano. Bujumbura, ba Jean Pierre bande benuko, Uganda barahari, Kenya barahari, bashiki bacu. Mwarakoze, sinzi ko navuga. Bamuzehe, abavuye Kongo, abavuye Uganda, mwagize neza. Iyo turi kumwe namwe biratunezeza cyane rwose. Hanyuma nsoza, ndashimira abana bacu, ndashimira Mutware na Esther. Esther niwe mukobwa wanjye wahisemo izina ryanjye, nkamwe atize nta rindi washira, reka nta rindi nashiraho. Benuko abandi wenda bakarigira irya gatatu, ariko we ni izina rye.
ikindi buri mwana wese iyo umureba ujya ubona hari ibyo musaho. Esther agira ibintu dusaho muri karagiteri ku buryo butangaje. Iyo yiyemeje gukora ikintu ashigwa yagikoze, kandi ntakora kimwe, ntacika intege, ntanakora ibintu bito binini bidasanzwe. Bene ukavuga ati uyu mukobwa rwose ubona hari ibintu byinshi tugiye dusa, buri mwana wese ugenda ureba icyo musa. Ndashima uyu munsi ko wakoze ubukwe kandi bwiza. Hari igenda bacokoza agatahe ko mwakwitonze, mwakabyaramwe tubanze dugumane dukore kurya tumenyeranye mu rugo, ibitaramo n'ibindi, mukomeze mwige. Ariko ngatungurwa nuko kera bambwiye ati birabaye. Buri gihe barantungura, buri gihe barantungura, n'abasigaye ndibaza ko bazantungura. Bene uko ndashima Imana niba yabiteguye. Ndashimira umutware twakiriye nk'umwana wacu. Najyaga mvuga ngo mfite abahungu babiri, abakobwa batatu, ariko naje gusanga abahungu bazaba benshi babaruta, cyangwa nabo bazasubabaza n'abandi, bizaguma bijyane gutyo. Twarakwishimiye mu muryango wacu, kandi kuko bagiye babivuga, umukuru mu muryango twarakwakiriye, uri umwana mu rugo, cyo kimwe n'aba bandi bose wasanze mu muryango wacu. Si n'icyo gusa, uranahavuka kuri mama wawe, ibintu bene ibyo. Hanyuma nasoza mvuga ngo muzubake urugo rwiza. Esther, uzigire kuri mama wawe, akora ibintu neza, ari smart kandi bidasanzwe, n'isuku ikomeye mu rugo n'ibintu kubitunganya. Urabizi uzatunganya ibyo mu rugo rwawe, hanyuma Imana izabashigikire, izabajya imbere. Nimukomeza kwizera Imana, mwatubonanye, twabatoje. Umwana wanjye wese yazaga avuka ngahita nsohora kaseti, buri umwana avutse y'indirimbo ngo mushire muri video akiri muto, aziboneye arakuze, biza kubafata babikuriramo. Twarugira ngo ndebe uko nabatoza Imana n'ibitaramo byo mu rugo n'ibindi byose. Mugende Imana muzayitunge mu rugo rwanyu ibi ya mbere, nimugendana nayo muzabaho neza. Edeni y'umuntu ni wiyubakira. Mufite Imana, mufite ababyeyi, turahari, ntacatuma mutabaho neza. Imana ibagire neza. Nshimire Madamu Soza ku burere bw'abana. Nge bamwivuga butumwa cyane, hari igihe naburaga bikandenga, ariko ibintu abikora neza. Njya mubwira ko arandusha ubushumba kuba pasiteri. Ngewe sindi pasiteri, ndi intumwa nyine. Nkunda ibintu by'ivuga butumwa, iby'igipasiteri simbikunda na gato, rero si impano yanjye. Ariko arabigira cyane, guhera mu rugo n'ahandi arabishoboye, n'inama zo gutunganya ibintu. Imana iguhe umugisha kuba duhagararanye uyu munsi muri ibi birori. Imana ikugire neza. Reka mpe uyu. Yesu ashimwe cyane. Twese ni ugushima kuri uyu munsi. Turashima Imana kuko tugezeho, ariko ntaratangira kuvuga, nariko nifuza ko abana baza tugahagararana twese tugashima Imana turi kumwe. Babaye bari hafi, Erike na Grace, Egide, Siana, Joshua batambuka, twese tugashima Imana turi kumwe. Yesu ashimwe cyane. Baraza ndiko mvuga. Turashima Imana ko uyu munsi tugezeho, abantu barategura, Imana akaba ariyo ibisohoza. Rero Imana yabikoze, twese tukiri bazima ihabwa icyubahiro. Turashimira abantu bose babaye muri ibi birori by'abana. Mu by'ukuri mwakoze kudutera iteka,
mwakoze kubana natwe. Buriya gukora ibirori ntubone ababitaha ntabwo bishobora kuba byiza, ariko mwebwe mwahabaye, Imana ibaduhera umugisha mwinshi. Ndashimira umuryango nashatsemo, ni abantu beza. Twawushatsemo turi bato, ariko batureze neza, iduha ababyeyi beza baturera neza, natwe tukaba tugeze kuri iyi ntambwe yo gushingira abana bacu. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Imana ku bwa muzehe, ntabwo twari tuzi kuko iyo mu birori by'umwana, ariko Imana yamurinze akaba abashije kubibamo, turayishimiye. Ndashima kandi ku muryango mvukamo, umuryango w'Abagunga. Ni umuryango mwiza, waratubyaye uraturera, natwe tukaba tugeze mu gihe natwe cyo gushingira abana bacu, tukiri kumwe. Babyeyi beza turabashimira cyane, muri beza, muri abadasanzwe. Ikindi nshima mu Imana, ndashima Imana ko nije bucuri wacu. Ndashima Imana ko mama kiriho, nubwo ashaje afite imyaka myinshi, ariko kuba Imana yaramurinze akaba ari mu birori by'abuzukuru be. Imana ishimwe ko turi kumwe mama. Imana yarakoze kukurinda. Ntabwo turi buvuga amagambo menshi. Turashimira abamanyana yacu badukunze bakaza mu rugo rwacu, Imana ikatuvukanisha. Twarabishimiye cyane kandi tuzokomeza tubakunde. Imana ibaha umugisha mwinshi. Nongere kandi shimire undi muryango, umuryango w'itorero dusengeramo, Gerison des Âmes. Duhereye ku bashumba, abakristu bose. Mana yanje sinzi uko nabivuga, buri muntu wese yumve kuko tumushimiye. Twabonye imbaraga zanyu, twabonye urukundo rwanyu, muri abadasanzwe kuri twebwe. Imana izibaduhera umugisha uko bwije nuko bukeye. Kuri uyu mwanya ngiye nshimira abana banje, uhereye kuri Eritie na Grace, nibo bakuru, hagakurikiraho Egide, Mutware na Esther bakabona kuza. Ndashima Imana ko twafatikanyije mu birori, bakabikorera, bakabihagararamo neza. Bana banje ndabashimiye, mwagize neza. Imana ibaha umugisha mwinshi. Dushimire komite yateguye ibi birori. Mu by'ukuri baritanze, bagenza amajoro kubw'ubukwe bw'abana bacu. Komite mwarakoze, mwumve kuko tubashimiye. Ihagarariwe na Reveranuma na timu yose bakoranye, turabashimiye cyane bivuye ku ndibaza umutima. Mwanyemerera tukabakomera amashi. N'abadasanzwe nibo bongeye kandi niyo komite yateguye kandi bya Grace. Mwagize neza, muri abadasanzwe. Ngiye gushimira abana. Ndashimira Esther na Mutware. Imana yarinze muri uru rugendo rwo gutegura ubukwe bwabo. Ntabwo biba byoroshe, ariko Imana ishimwe yabanye namwe. Uyu munsi mukaba mugeze kuco mwifuza mwashakaga kugeraho. Imana yacu ihabwa icubahiro cyinshi. Ni urugendo rutaba rworoshe, ruba rukomeye, ariko Imana yahagararanye namwe. Imana ikabarinda. Uyu munsi mukaba mwatweretse ibirori byiza bidasanzwe, imitima y'ababyeyi ikishima. Twanezerewe cyane, mwarakoze cyane. Reka shimire Mutware kuba yarakunze Esther, akaza mu rugo rwacu. Esther akimara kutubwira amakuru ko
ko afite umufiyanse twarishimye. Uwo munsi niwo munsi tukwakira, niwo munsi wabaye umwana wacu. Uyu munsi tubikoze ku mugaragaro, ariko mu by'ukuri uri umwana wacu. Turakwakiriye mu rugo rwacu, wumve kuko uri umwana mu rugo, wumve ko usanze bakuru bawe, usanze barumuna bawe, wisanzure. Turi ababyeyi, icyo wifuza cyose tuzagikora. Turakwakiriye cyane. Ndashima Imana kuko Imana yampaye abana. Uyu munsi mu rugo rwanje harimo abagabo 5. Mwanyemerera tugakomera Imana amashyi menshi. Murashobora kumva kuko ari ibisanzwe, ariko ni ikintu gikomeye. Umutima wanje urishimye cyane. Rero bana banje ndabashimiye kubw'uyu munsi. Reka nsoze mvuga ngo tubifurije urugo rwiza rw'umugisha, rw'amahoro, rw'ibyishimo. Urugo rwanyu ruzarangwe mu Imana, muzashira Imana imbere, muzayigira iya mbere, ibindi byose bizagenda neza. Umunezero wacu nuko tuzakomeza twumva amakuru yanyu meza ko urugo rwanyu ari rwiza. Esther kubw'umwihariko mvuga ngo uragiye, wari ukiri muto, ariko uyu munsi Imana iguhaye umuryango uvutsemo, kandi mugiye gukomezanya urugendo rw'imyaka yawe yose. Uzakunda ababyeyi, uzabubahe, uzabiteho, uzababera amaboko aho batabasha kugera, uzahabagerere kuko ni wowe mutoya. Uzabe umwana mwiza mu rugo. Ikizadushimisha nuko tuzakomeza twumva amakuru yawe meza, kuko urugo rwawe ari rwiza. Uzakunda abavandimwe kuko wakundaga abo muvukana. Aba ni b'Imana iguhaye uyu munsi wa none kugira ngo muvukane. Rero dusoza muri uyu mwanya, ndashimira abamanyana yacu batabashije kuba ahangaha. Twari tuzi kuko tuzabana, ariko ntibyakunze. Turabashimiye cyane nubwo tutabanye, ariko turabizi kuko turi kumwe. Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha, kandi turabakunda cyane, twarabakunze. Murakoze cyane. Dusoza twifuje kubagabira inka. Turifuza ko tuzorora inka. Ngewe nkunda inka, sinshobora kubaho ndafite inka nubwo yaba ari imwe. Hari inka tubagabiye 2 z'inzungu. Ahasigaye muzaze dufatanye ikiraro, tuze turagira twese, muje no kuzisura nimwe mugifite imbaraga nyinshi. Niyo mpano numva twabaho uyu munsi, naho ibindi ni ibyanyu, turabisangiye. Kuko bivuze hari impano tuzaha umukuru wa komite, perezida Alenuma. Nifuje kumugabira inka mu ruhame. Sinzi ko ari hano, wosanga ahagaze inyuma areba iyo hirya uko biri kugenda. Yes, Alenuma yayoboye komite y'ubukwe bw'umukobwa wanjye mukuru, arongera ayobora n'ubu. Impamvu bivuze ubukwe butera stress, ariko njye nkabe bati mureke nigumire mu biterane n'ibiki, namwe mwiruke mu bukwe. Kuva bifashe tuzaduhurira ngira ngo mu bukwe ari uko bubaye, ibintu bakabyorganiza bakabikora. Ni bike anambazaho abari kumwe n'abana n'abandi na komite yose. Komite mu byumve ko tubashimiye birenze ko twabivuga. Hanyuma perezida we mwihangane, inka nyine ubu zisigaye zitari nyinshi cyane, ariko perezida tuzamuha iyo nka. Imana ibaho umugisha, ibagirire neza. Mwakoze. Gerizo ndeza muri ab'agaciro, wakoze kubashimira, n'ubundi nanjye nari kubashimira. Murakoze. Arakoze Apotre. Reka we n'umuryango we duhuze ibiganza